mieva be miava adolomi akpede miawu ne miadu azaya toke azayawo tongbia onye azayo ke mieduna hango yi kova na dume nenema ke miedu azawo ha onye eho mietuna ne egbevio fi mietso afi va do afi agba nenema ke mieduna aza ha edo anugbi ne mianyo ehea ɖeka wɔwɔ kple ŋutifafa vana míade dume. Ta edzodzi nam be chief compound nya le tome hafi emɔ nya hã le tome. Tso junction va ɖo afia eyi míenya ɖu dzi fia koa nye kple fonye kple nye danye míafo ʋumaɖo kple míada kple míabe road minister honorable Agbodza míawɔ agbadzege kple mío MPawo míakpɔ gbɔ be emɔ ya edo ale be ne míegbɔna va afia woano bɔbɔe na mí. Ta mí katã míanɔ gbe dom ɖa ɖe dziɖuɖua ta His Excellency the President of the Republic of Ghana. Míado gbe ɖa ɖe ta, míado gbe ɖa ɖe eƒe kpeɖeŋutɔ ta kple dziɖuɖua katã. Na afi sia afi ke ga atso ava míakɔ wò dɔa míawoe ne míade dua nakpɔ ŋgɔ yiyi. Meka ɖe edzi be ewɔ yi koe nye ya. Nenye be megate wɔe fifia o, ɣeyiɣi bubu aɖeke meli míagate ŋu awɔ ta mí katã míawɔ ɖeka akpɔ gbɔ be míetu míade dua ne wòayi ŋgɔ. I bring you warm greetings from His Excellency the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama. I also bring you warm greetings from Her Excellency Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, who is the Vice President of the country. We've heard about the chip compound and also the road construction, the 200,000 being a target. I want to let you know that Alakple has a very special place in our hearts. And we will do everything to ensure that the needs and the requests you have made are met. Honorable Secretary, America chose to couple up according to the officer, a million 10,000 Ghana city. Honorable Prime Minister, about your hand, I just pay for one and no woman. After you have 5,000 Ghana city. Mamleka, come on your prayer. Yento ham about 2,000 city, but I don't know you got zero. Miami Namiwe, Abobocho and Logan. I get you job with that dynamic. Be
Nyalo nyankume ndoya. Oya monkopo be nyakwe gumala nyakwe estadodo yo miewona apo ya matome. Ala be nyepe de jesibe. Minyama yoka awono. Ajo kona ba yowo. Kakoma kamio. Nyaba estazaya. Ajugaro esrom. Gaka apoto. Ligale toke apanani. Lem nyapa untopa. Wo toke ota. Iko te jesibe nyawuda kaklemi. Lobe ameze bo evelia. Bula apa ngwa yufiao. Mama yoma bo manto pla mama nyuva pe mantoa. Oga bagere jembe yotu kuma shimadua. So ito ka diya ka biyo hamyawa. Ni pata jesibe. Aliebe. Bwada mahopa tokiere na no. Adria ba mono. Na amo mozo mo bato fuma ohu bwada ma. Alo no fima. Adida ma die hafia idoko mozo zoji. Mietu bastop de afima na komatua. Acho igba ya ebiko kapo ya tashina tobi ameze gu avelia be wohode koma shima fiao klaso hiao kon komia ada jiponami be ye homide Alakple ke nyablo data be izu Alakple to kele yata ibe estapa jobe nuit petit la pour ma chama pele mina viwe mina viwe atonami Kieko Alakple ze eƒe afɔɖeɖewo katã le video dzi so keke aɖe yi ke eƒe 2016 eyi mía tɔgbi yi ke ne yi kɔƒe tɔgbikpɔƒe tɔlia mu dzia akuya katã míewɔ le du ya me míele nuwo katã da ɖi míetsɔ fi ma míeva yi ɖe míaƒe efia yi ke ne le zidzi na mí fifia tɔgbi amezego evelia eɖoɖo
kple hehe ɖe go. Numawo katã míele wo eda ɖi. Míaƒe nyɔnufiawo ɖoɖo, numawo katã míele wo da ɖi. Enyi tso ya ko míegable ta na anyigblãnua, míele numawo katã. Míemedzi be numawo nanɔ anyi ko yi ke alakple vidzidziawo, aŋlɔviwo katã kple xexeame katã godoo megome kpɔ ge le me o. Ta míeʋu nu yiwo yɔna be YouTube channel. Ale be numawo katã wole afi ma. Ale be ŋkɔ ye nye Alakple, the hidden city of Aŋlɔ. Alakple, the hidden city of Aŋlɔ. Akpe na mi. Alakpletɔwo. 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 Egba míegafɔ ɖe ge yi ke afia be míega nuteƒe wɔm vavã. Ne wònyo na mía mi ƒoaƒe gã aɖe. Míafiwo le kpedzi, mía srɔ̃wo kple tɔgbuiyɔviwo mameviwo katã. Wota klik kɔ abe srɔ̃nu tso Alakple dzi. Alakple, the hidden city of Aŋlɔ YouTube channel, duly declared in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
tso blema ke eŋuleɖiwo fia be Alakple eduvevia aɖe wònye le aŋlɔdukɔwo me. Ne mieko amewo do tso Alakple dua me menye enu vi wònyo. Nuteƒewɔlawo ŋutɔŋutɔ. Nye meka ɖe edzi be miawu manɔmia Ghana ado afi yi wòɖo fia. Abe ƒe ewo va yina enye kple dukplɔla xoxoa egbe ko megava li o. His Excellency Jerry John Rawlings. Mieva Alakple le ɣeyiɣi si ke mia fofo, mia fia gã tɔgbui kpɔku etɔ̃lia nɔ kɔƒe yim. Eye mi le ʋua me gbɔna kafukafu ye wòne Alakple dua me tso gbe ma gbe ke ko me be ne menye anyakɔe metso o ke Alakple ko metso ge. Míawo meva kpɔ le afia egba hã eɖi fia miaƒe atsiaɖeɖe kple atsɔɖoɖo kple wɔna ɖe sia ɖe nyakpɔ aleke gbegbe. Numa tae egba ame gede do ɖe mia ŋu be miakpɔ Regional Minister, agakpɔ Chief of Staff, Office of the Vice President kple yewo ŋutsimewo katã wodo ɖe mia dzi egba efia kɔtɔe be detsi vivia ye ha zikpui. Abe ame nye kɔdzidɔwɔla yewo be wo agbagba dzem be yewoatu chips compound ne edua mebe ao. Heya wɔna bubu ɖe sia ɖe ne de megbe ele be manɔ Alakple egba. Chip compound ele dzidzi nam aleke gbegbe elabena míaƒe ɖoɖo ɖeka si ke His Excellency John Dramani Mahama be yeade tome ye nye free primary health care. Dziɖuɖu eva yiyia ne woho adzɔga tso amewo si be yewoakɔ kpɔ dɔyɔyɔ ƒe nyawo gbɔ, nu yewɔna nye be mewokɔna ye katã ne National Health Insurance Authority o. President Mahama va fia ebe kpawo numa ye tefli le me. Ta fifia míaƒe adzɔga katã wòle be wòva National Health Insurance Authority gbɔ evavam be ɖeke nusi akpega ɖe hema ka. Enana ge be míanɔ fe hem ne kɔdziwo kaba kple susu be woalé be ne me sia me. Wobe ɖeka wɔwɔ mee ŋusẽ le. Ale miete ƒoƒu eɖo wɔm le Alakplea medzi be maga aku abɔta na mi. Be mi woe nenema wòganya kpɔ wu ale wòle. Medzi be magada akpe na mi. Mawu neyra mi. Nena mi agbedzidzi. Ne nu sia nu le dzidzi ne Alakple dua wòva me. Akpe na mi. Mawu neyra mi sia me.
Menye azãkoɖu ƒe mi va o. Enye ekadodo tɔxɛ ɖe ye wòle be nenɔ mi kple alakpletɔwo dome. Dagbe xe mi do vi ɖe, atiku mi fa, míade tsi wòatsi be dzidzime woava kpɔ ekadodo kexe dzɔ ɖe mi kple alakpletɔwo dome. Nyateƒe kadodoa nye nu nyui ɖe, eye ne mi kpɔ míaƒe nutsome ƒetea, ame ketewo nɔ fi me la womeɖiɛ ŋgɔ o. Eya ta ne mi dze egɔme le kɔa, míayi dzi kaka wòatsi. Nu yi xe ado dzidzɔ ne mía, ye mi te da akpe ne alakple dukɔa, eya nye woƒo ƒu alo esi ya woƒo ƒu be ne yewo di ga ye yewo kɔ kpe ɖe dukɔ ŋu. Ame gbãtɔwo ƒo nu be enu geɖe xe le alakplea, yewo ŋutɔ ƒe wɔe kakaka ƒe wòtsi ne glo yi woa, aƒe adze agete woava kpe ɖe yi ŋu. Nyateƒe míabe du ketewo ƒete xe nya le outside the capital city wɔe ko la, ne asinudɔ alo dukɔ me ƒo ƒu kpe ɖe duɔ ŋu oa, meyiɛ ŋgɔ o. Eya ta madi be mada akpe ne alakpletɔwo ƒete be mi le nɔnɔme ke wa. Dukɔmeviwo ƒetea, madi be ade mia dzi be miakpe ɖe tɔgbewo ŋu be woatu duɔ. Vevietɔ míabe ɖekakpuiwoe, elabe mi lɔ̃ o, mi me lɔ̃ o, tɔgbezeʋu le fi ɖe, ele gble ɖe mia si megbe. Ne mi kpe ɖe ŋu xɔ tu duɔ nyuie ɖe ɖe, agble du yi ɖe miabe si me. Ne mi kpe ɖe ŋu alo mi ɖe kelete be duɔ ne gble ɖe, ele gble ɖe mia si megbe abe leke ke mi kpe ɖe ŋui nene. Eya ta ɖekakpui kple ɖetugbiviwo ƒete, made mia dzi be ne miakpe ɖe tɔgbe ŋu be ne mi tu duɔ ɖe ne nyo. Enyati ke wo kɔ na ma, eya nye ɖekawɔwɔ. Meka ɖe edzi be mehiã be magate gbe ɖe ɖekawɔwɔa dzi boo, elabe eyae hiã nu sia nu ɖe ŋgɔ. Edu be tsitsi, dumeviwo be nyonyo kple nu sia nua ɖekawɔwɔe hiãe. Ne mi kpɔ míabe dogo ƒete, du ketɔwo ƒete xe le aʋa wɔa, ɖeke metsi o. Ame ŋkuta woanɔ wo si gake nenye ne masɔmasɔ nya le duɔ me ko, eduɔ mele tsitsi gbɔ o. Eya ta ɖekawɔwɔa ehiã. Dumeviwo ne kpe ɖe fia ŋu be ɖoɖo ketɔwo le se ɖe duɔ ŋua, woate ŋu ahe ɖe ŋgɔ. Ye efiawo tsea, ne wo le be ne duɔ, nu sia nu kexe wokɔ de wo sia, ne wɔ akɔnta ne edumeviwoe. Mía vi ketɔwo xe le gbe dzi be yewo mava aƒe o ɖe, eʋelodo le gblɔe be ɖe, atikpo menɔ tɔmezu wɔ lo. Ne wole ge ƒe nenene ke ɖe, menye fi mi tɔwo woa wonyo o, aƒe ko woava. Eya ta mina mi dze mía viwo kplɔ wonɔ aƒe va. Mía ŋutɔ mi trɔ ɖe aƒe gbɔ be míate ŋu adzra aƒe ɖo. Eyi mi ɖo Easter ɣeyiɣiwo mea, madi be masa mɔnukpɔkpɔ ke le, madi Easter ƒe dzɔgbenyui ne mía ƒete, dumevi ɖe sia ɖe, Easter ƒe dzɔgbenyui ne mi. May the spirit of Easter guide and bless us all. Thank you very much.
Alakpletɔwo. 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 Mina mi we. Mina mi we. Mina mi we. Enye dzidzɔ gã aɖe nam be egba wɔna hã míewoe. Mada akpe gã aɖe ne vevietɔ tɔgbui gã Dzaga 11 kple yiƒe ame yiwo katã tso kliƒe eva. Menye coincidence wònye o, bo le mía domi egba abe ale wogblɔe na mi ene. Fia be kleƒe duɔ kpakple Alakplea ewɔ be nɔnɔmetatawo dze be míezu alɔ ɖekae, míezu afɔ ɖekae. Me ɖekawo kloe míenye. Ye atsi ya wòva do egblɔe be míade tsi wòtsia, ne wɔɖɔɖɔɖɔ dogodoa ma mío ŋutɔ míegano tsi ademee. Yi ke be atsia tsitsi gatse ku. Ne tse ku ɖe, ekutsetse ya atsia tsea, míeƒe dzesi akɔ ge ɖe ta, akɔ va kleƒe dua me woanya be Alakpletɔwo va ɖo vava. Magblɔ kpuie ko be ɖekawɔwɔ yenye nuvevitɔ míeɖo yenye tanya ne Easter zã ya eƒe ya me. Eye le Alakplea eva dze be masɔmasɔ vi aɖewo dzi be yewoage ɖe mía domi. Mawu ƒe amenuvevea numewo katã wodo ɖa. Megblɔm kple susu be ƒomewo katã ye ɖekawɔwɔ dzi be anye tɔni abu ɖe mea, midze agbagba míato mɔ nutɔxɛ aɖe míadzi tɔni ma ne ɖekawɔwɔ nava. Ameawo ƒe toxɔdue nye Alakple eye nuléɖiwo ɖi fia be ameawo nuguiwo dona efia be ɖekawɔwɔ yenye miaƒe hallmark. Ta ne wònye be ɖekawɔwɔ mele Alakple du me o ke fia be aŋlɔ efɔtɔ. Komeshimedua le klaro be me yi ke lé yiƒe ga ɖe asi be yeawɔ dɔwɔɖui aɖe ɔɖevi nɛ kɔ. Mi le klaro be míawɔ ɖeka kple ame ma ye yiƒe ege vava gade komeshime mea, mío ŋutɔ efiawo míadzo ga ŋuti nɛ ne ɔɖevi ne dɔ natsi ɖe edzi yi gblɔm miele. Mato emɔ ya nu agblɔ ne duɔdza be Alakple fia míeɖoa mie ekabɔ yi ke be me yi ke le klaro be yekpo dɔwɔɖui aɖe yava ɖo vevietɔ nye hospitality industry. Míegblɔm kple susu be ne va Alakplea, ame aɖeke megblɔ ge no be environmental enyo ne numa o. Zi ale siwo ge ne le ge kpɔdomia ye elia dzi be asã wu o. Ne va afi ya within ŋkeke eve wòkɔ be ke ne va dzi fia ɖe va ya be ɖo edzinu ɖeka ene. Elabe ele refreshed. Eya ya ƒoƒom hã enye ya yi ke ahe lãmesẽ akɔ vɛ no. Me mɔnukpɔkpɔ ya hã zãm ada akpe ne míaƒe awɔmefia tɔgbui srɛ etɔ̃lia kple aʋadada tɔgbui Agbeshi Awusu be wode dzesi mi eɖo enuwo da ɖe alɔ dzi ke be nu ya dzi be yeahe dzre akɔ ve aŋlɔdoa me wotsi nu. Ewoe be wokɔ mí da ɖe mía teƒe vava. Alakplea nuléɖiwo gblɔ na mi be yenye du gbãtɔ alo Alakpleawo woawo nye ame gbãtɔ ɖo afɔ aŋlɔnyigba ya dzi. Menya se o be tsɔ megbe ame aɖe nava gblɔ be ya yi ɖu Alakple dzi o. Emɔ meli nenema o. Ke boŋua míasɔ alé alɔ kple alɔ ako míaƒe ŋusẽdɔwo kesinɔnuwo akɔ tu aŋlɔdoa wònye nukpɔkpɔ. Míaƒe taɖodzi nye be míawɔ Alakple tɔxɛ ale gbegbe be ne ge ɖe Alakple me kɔ nu sia nu ye le aŋlɔ ma akpɔ dzesi da le Alakple me.